nukwandura ijyandaritse wandarika Chae! abandarika bari benshi. Icyo ni ikibazo ko kubumbaza. What? Ahubwo no kucya kigo kiri kudutinza. Jesu! Kuva saa 4 kugeza saa 8 nicaye ahangaha. Amasaha yose angahe? Irambwa nge ntabwo yaje. Cyane iciye ahangaha. Yewe datawe. Simano urabona televiziyo? Televiziyo? Uzi televiziyo ni byo mwa? Shani ibyo nka televiziyo ijana. Nari ndimo ndazibara zose. Funka! Unanye nagambara rimwe kabiri. Funka! Arazibye ariko mwana. Jesu! Ngiye nibyo 500. Jesu! 500 zose. Ko undenze. Pastor, this is what you want to use your life for. Sana ringi. Humanity, no good. Reka nayo natwaye. Siko wasanga n'ubutaka bwandura ibyandaritse. Jesu! Ubutaka bushaje kuvuga kare wowe. Ukeka nje ko nakwibona. Kandi wowe wandurira ibyandaritse mwa. Ese nawe urandarika. Reka haguruka ahubwo ngusaka. Ibyandaritse natandarika. Haguruka ngusakesha. Sema. Kandi yagize. Hey! Shabu busa ushatse kuvuga yuko ingofero yanjye isigaye igira amaguru ku buryo yicisha muri grillage mwa. Hey! Aye mite mi ba mi. Hano wasanga ari umuyaga uhushyukanye nako. Umuyaga nawe ubonye. Nakoze ndakubonye. Ejo bundi wowe urabahanywaye gusa bitana yayo. Nurabisiga kabisa. Simano ungize umujura karundura koko. Ibyo cyakateye. Hapo cyaje umu kigeze he. Saa cyane ubundi zigereho. Amasaha yose angahe. Naturutse hano saa 4 nicaye ahangaha. Leta gitinde ho gato mwere. Ahubwo reka tumutegereze mu minota 3 ubundi natinda duze twigendera tujye kwandura. Ba! Ujamila again. Salam. Shikuko natiza ariko ni mubala. Ariko gahunda n'ubundi ni yindi. Ni iyihe? Kwandura ibyandaritse. Hey! Ahubwo si umunsi turandurura hehe man. Kwandura ntago ari ikibazo. Twicare tubyigeho. Ariko mwebwe wowe nubwo mugiye kwicara. Ariko twanakerewe urabona turandurura ryari. Mucara ariko turaba tubyiga. Soromba jangu turi bwandura. Turajya kwandura kuri cyaci boss cyane gikikuruta. Ati nikigenda kidiga. Jesu! Baho ngaho kidiga. Nicyo twajya kwibimusha. Kabisa ni cyo ngiye. Ahubwo se bigeze cyo kireba ku isaha ma. Hey! Yesu we. Ariko ibisamburwaho ko. Wakanye telefone yagiye isigura. Nagarime kamuyitwaye ubu ngubu. Reka nyikose ngo imarire kimwe. Nana. Jesus is Lord. Wakana wenyine. Wowe jewe si igisambo. Reka. Ubwo se urumva nakongera nkakubaka akanya mwa. Jesu! Ukanya cyakwibye. Iki cyawe ni iki? Ubwira inshuti yawe mukaya turajya kwibona none nawe ukamenya cyane umujura karundura. Icyo ni ikijura cya karitsiye. Wowe urakizi. Hey! Aye mite mi ba mi. Tujye kwandura ibyandaritse. Utamaye telefone yanjye se. Ahubwo muhaguruka mwite basaka none ahangaha. Ngudusaka. Hey! Jesus is Lord. None ifashe ryari. None umaye na pushete yonyine. Jesu! Ntabwo nayibaga nari ndi kubaka agapusheti kawe kameze nk'akanjye. Akanjye uko mbonye gahenze kurusha. Hey! Y'abanyamunwa mani umereze ibyanjye. Ndabizi ko wowe wandurira ibyandaritse. Akira mwana yanda ukuvuga yewe. Jesu! Sesha na battery yitwaye ryari. Agumeza battery yanjye. Jesu! Si ikibazo ni bate nayonda ko umuriro wawuzanye wundi. None umuriro mbonye ari Mereze ibyanjye. Ariko se mani ubundi phone yanjye yitwaye ryari.
ntabwo nayicaye narebaga ko umutima nawe usigaye uri manyanga, usigaye urikira, ubu usigaye ubibona bagenzi bawe, umva urikira akarundu usigaye unandenzeho wowe. ariko se mani turi kumushinja wowe mu kanya ingofero wanjye wari uyikoreye biki ntiwari uyihitanye ahubwo reka negera ku nyara nze tujye kwandurura ibyandiretse kuri cya kibosi cyo ndagiheza burundu. Semana mwahise kunyisha amanza nk'inyara mwabona igihe kitagihari wambwa ejo bundi wanyibye televiziyo na kanari yayo none abana banjye ntabwo bakiri umupira wo hanze wambwa uzongere kunyiba ayo menyo nzita nyakuramo ameze nk'ay'injangwe uko twaba bosi we yaranyishe kabisa. Wakibonye umva ko cyadushinza kubujura ubu kiba gihoye iki ubujura Jesus!